زوج فلوان الساكي je vais essayer حدد فتاحة ونخدمها حورية. دونك اموندور نوعين جيتاريك سان الكالتون acordage standard donc quelque chose mais tu vas en même temps. C'est pas une chanson facile hein, mais c'est bien d'essayer quand même. C'est parti. Déjà, ouais, on va les couper sur plusieurs morceaux. Donc, voici pas deuxième fil dans lequel la monte de la gamme dans le vide. Peut-être que Canada de guerre sur la guerre qui était Richard, il ne faut pas hésiter à faire ça. Voilà, c'est une meule. سياز دعوة شو راه بيدا تفكر البروميير بارتي ني كتقريبا ديريكتوم باش تولي من لونشينمون باش دعوة تستوي نرجعوا قاعد تخرب دونك دونك تيفا كذا كي ابريو اذا هذه عاودت بعد دير خمر تقالي بسنا من زوقنا والممش دونك ذاكي تقريبا ذاكي voilà, خمسة خارج وجيم مو vraiment تخمم المنطقة على جزء ما نسمع تواجد dans le vide. اروح في الشركه براديوال على لا بوزيسيون نورمال ولاش العفسانين داكين
Je donne encore une fois. Dai, pardon. Pas de là, le phénomène joué. Non, ainsi que la partie non de Keman, je vais le suivre à la Zdaoula par exemple. Voilà, donc deuxième partie. Non, on est dans le. Voilà, normalement on a fait le tour. Zdaoula on guérit un peu plus rapide. Donc vous avez tout ce qu'il faut, chacun, hashtag.
Allez, bon courage et à la prochaine fois.